Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Mehrimdi urayımdı Allah Taala'nın atımından başlap, jaratkan Allah Taala'ga maqtoo aytıp, anın akırkı süykümdүү elçisi Peygambarыбызга salam, salavatlar aytıp, sözübüzdü başlayыбыз. Urmattуу jamaat, jaratkan Allah Taala uluu Qurban ayt gününde turabыз. Ушул күндөрү кылынган хайыр ихсандарыбызды, соопторубузду жараткан Аллах Таала эселеп берсин. Аллах Таала жалпыңыздардын кандай максат, ниеттериңиздер, тилектериңиздер болсо кабыл кылсын. Бул Курбан айт улуу күн тарыхын баарыбыз билебиз. Hazreti İbrahim Peygamber balasın kurbanlıkka çalgan gün. İbrahim Peygamber balasın kurbanlıkka emni üçün çaldı dese, jaratkan Allah Taala'ga berilgendiginin sүйүүсүнөн je bolbosam Allah Taala'ga bolgon moyun sunuusun ibadat köylүүлүгүн dalildeş üçün. İbrahim Peygamber kerek bolsa balаңды kurbanlık çal degende dagı makul dep Kudayga moyun sungandыгы жөнүндө. Бул Курбан айт жөн гана бир кочкор союп коюу же бука союп коюу эмес. Бул Курбан айт Ибрахим пайгамбар менен Исмаил алейхисаламдын окуясында бүтүндөй биз адамзаттын тарбиясы, пенденин Кудайдын астындагы моюн сунуусу, атанын балага болгон сүйүүсү, ошол эле учурда ошол сүйүүгө карабастан Кудай үчүн баарына даярдыгы, же болбосом сени курбандык чалам деп мойнуна бычак такаса дагы атага моюн сунуу деген, атага баш ийүү деген балдар үчүн чоң бир тарбиялар бар. İbrahim Peygamber keremettүү Kur'anda "İnni zahibun ila rabbi sayahdin." Men Rabbime kettim. Men Allah Taala'dan jalbarıp suranam. Allah Taala balkim maga hidayet berer. Rabbi habli minas salihin. O Rabbim maga bir salih perzent ber. Fabasharnahu bi gulamin halim. Biz İbrahim'ge sılık sıpayı perzent berdik. Falamma balaga ma'hu sa'ya. Oşol balası jolgo жүрүp çurkap kalgan uçurda. Emi tili çıkıp, butu çıkıp çurkap kalgan uçurda. Qala ya bunayya inni ara fil manami an yazbahuk. O balam, men seni düşümde kurbanlık çalıp jatıpmın. Fanzur maza tara. Kanday deysin? Allah'dan kelgen uşul sınov. Allah menin düşümde seni kurbanlık çalууга buyruk berdi. Uşul buyruktu kantip atkarabız. Uşul ibadat ekөөbүздүн ortabızda çeçiliş gerek bolup kaldı. O balam, uşul nersede maga sabır tile, uşul nersede, uşul ibadatta maga jardamчы bol degende, balası, ya abati, o atakem, atacanım, if'al ma tu'mar, buyurulgan nerseňdi atkar, satajidun inşaallah minas sabirin, inşaallah meni sabırdılardan katarından tabasın deydi. O atake, eğer bul Allah'ın buyruğu olsa, Allah'ın buyruğunun aslında hiç kanday karşılık yok, Allah'ın buyruğunu hiç oylanmasan atkargın, Kudayım buyursa meni sabır kılgandardın katarından tabasın deydi. Falamma aslama, ekөөsü teң Allah Taala'ga moyun sungan uçurda, kurbanlık üçün dayar bolgondo, vatallahu lil jabin, jatıp ekөөsü teң ошол эмне мууздагanga даярдалган учурда. Falamma aslama, Allah'a İbrahim de İsmail de moyun sunup, vatallahu lil jabin, kurbanlık üçün dayar bolgon uçurda, İbrahim Peygamber balasın öte katı bir muğuzda bıçak tartıp atkan uçurda وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا İbrahim, biz İbrahim'e ün saldık deydi Allah Teala. Biz kıykırdık deydi. O İbrahim, toktat. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, çındığında sen tüşüngde atkardın, sen Kudaydan kelgen buyrukta atkardın. اِنَّ كَذَٰلِكَ نَجْزِلْ muhsinin, biz jakşılık kıluşularda uşintip silayыбыз dep Allah Teala İbrahim Peygamberdi kurbandığından toktatıp kaldı. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ, çındığında bu nerse öte bir çoğun açık aykın sınov ele. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِهِنْ عَظِيمٍ, biz İsmail'in orduna beyişten ulu kurbanlık jönöttük deydi. Enesiz dünyaya kelgen candıklar bul Adam aleyhisselam. Atasız enesiz Allah Teala jaratkan. Perişteler uşunday. Al periştelerde
үй бүлө куруу көбөйүү деген түшүнүк жок. Булардын канча миллиондогон, миллиарддаган саны бар, ар бирин Аллах жараткан. Ошол эле учурда мына ошол Ибрахим пайгамбардын Исмаил алейхиссаламдын ордуна келген курбандыктагы бул койдон төрөлгөн эмес, прямой түздөн түз Аллах Таала жаратып бейиштен келген. Бул жанакы катардагы биздин койлор сыяктуу эмне койдон төрөлгөн кой эмес. Муну Аллах Таала өзү жараткан. Ошол атасыз, энесиз жаралган жандыктардын бирөөсү Исмаил алейхиссаламдын ордуна келген, Жебрейил периште мойнунда көтөрүп келген кошол кочкор. Ва фадайнаху бизабхин азим. Biz İsmail'in orduna ulu kurbandık verdik. Ve terekna aleyhi fil ahirin. Uşun nerseni özden kiyinkilerge savak kılıp kaldırdık. Selamun ala İbrahim. İbrahim'e tınçtık bolsun, beyiş bolsun. Kezalike neczil muhsinin. Biz İbrahim siyaktı. Allah'ın buyruğu kelgende, azan çıkırılganda, ibadat kadep şaşkandarga, Allah'ın buyruğu kelgende, dünya işlerini toxtatıp koygondordu mına uşintip sıylayбыз. İnnehu min ibadinal mu'minin. Çındığında Ali İbrahim bizdin imandu pendeleribizden ele. Ve beşernahu bi İshaq nebiyyen mine salihin. Andan keyin biz İbrahim'den razı olup İshaq degen bir uğulun 90'ga jakındap kalganda körgön en şirin bolgon, süykümdүү bolgon uğulun biz üçün kurbandık çaludan da taymanbay hareket kılgandan keyin razı olup biz dağı İshaq degen perzent verdik. Jönökey ile İshaq emes, al İshaq'ты biz paygambar kılıp ekinci perzenti koşa verdik deydi. Allah üçün bergen nerse bul böksörбейт eken, azayбайт eken. Allah üçün bergen nerseni Allah Taala'nın uadası var, sözsüz ordunu tolturadı. Allah üçün berilgen nersenin Allah Taala sözsüz ordunu tolturadı. Kurbandık, je bolbosam zekat meselesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem malыңарды korgogula, malыңарды jamandıklardan, oru sırkodan etiyattap tosmo kılgıla zekat menen deydi. Zekat bersen, mına oşol emne? Jana malga kelgen apaat, baleler korgulatken Allah Taala hassinu amwalakum bizzaka. Malыңарды çeptegile, korgondogula zekat menen deydi. Kede korogo karışıklık kirgen ugasız, kede janakında emne? Çağılgan düşüp, koylar kırılıp kalgan başkasını uğabız. Mına oşonun bardığı kançalık bir dengelde bizdin ibadatımızdağı alsızlığımızdan dep emne jana günöөнү özübüzdөн izlesek хуп jaraşat. Aytayın degenim, İbrahim peygamberga buyruk kelgende eç taymanbastan, oylonbostan balasını kurbandıkka çaldı. Balası dağı, o atakem, meni kurbandıkka çalaver, meni sabırdıqların katarından tavasın dedi. İbrahim peygamber balasını kurbandıkka çalam degende İsmail aleyhisselam atake putu kolumdu baylap koy. Can şirin pıtırap, can çıkıp atkanda kıynalıp ketip putu kolum sizge tiyip ketmesin. Beken baylap durup muzdağınız deydi. Atası soyup atsa can çıkarda kıynalıp ketip pıtırap kolum butum sizge tiyip ketmesin deydi. Bizde bugün kede arak içip gelip pensiyasını alıp başkasını alıp urgandardı. Baltalap bölüp her bir bünkürge başın, bir bünkürge putun taşagandardı uğu atağız. Pensiyası üçün başkası üçün atasını öldürgöndörді, atasını keskilep salgandardı. İsmail aleyhisselam atake kurbandıkçalarında cüzümdü ıldığı kılıp soy. Can çıkışı öte kıyın alıp ketip atam mağa uşul kündü saldı dep kavağımdı bürköp karap koyboyun deydi. Balasın soyu atsa atasına peşenesini tırıştırgısı kelbeydi, çekesini tırıştırgısı kelbeydi. Bu ne degen terbiye? Biz kede telefonla internetine bir akça salbay koysak, je bir keçinde dostlarımla köşege çıkam dese, je kafege aşka varam dese, koyamı karangıda жүрbe dep koysan, ne degen sözdördü gavuz? Cuma namazda da bir jolu ayttım elem. Dostlarım menen oşol bütürü keçege başkaga akça berbey koysa, başka kısa asınıp algandardı uktuk. İsmail aleyhisselam, o ata, kurbandıkçalarında cüzümdü ıldığı kıl. Can çıkıp atkanda seni jaman körüp kalbayın deydi. Soygonda dağı ataң seni soyup salsa dağı anı jaman közmenen karaganga akın жоқ деген söz. Бұл ne degen tarbiya?
İsmail kaydan aldı bu terbiyeni? İbrahim'in balası nege mınday oldu? Antkeni İbrahim peygamber Rabbi habli minas salihin balalı umurlardan murda o Rabbim mağa salih perzent ber degenile. Salih perzent, imandu perzent kana mına uşintip emne İslam terbiyesini algan, iman terbiyesini algan perzent kana uşun nersege dayar bolat eken. İbrahim peygamber kayra bıçak tartsa ötmegenden keyin o atake putumdu kolumdu çeçip koyunuz. Asmanda bizi karap durgan perişteler İbrahim balasın majburlap soyup saldı devesin. Kuday üçün men özüm jatıp bergenge dayarmın deydi. İbrahim peygamber butu kolun çeçip koyup balasın muzdap atkan uçurda Allah Teala bıçaka buyruk berip bıçak kesmeye koyot. Allah Teala asman menen jerin ortasındagı perdeni açıp bütündey periştelerge көрсөтөt. Körgülö menin pendelerim men üçün balasın kurbandık çalganга dagı dayar dep. İbrahim peygamber meni Allah Teala sıymıktanıp maktanat. Kördüңөр menin İbrahimimdi. Men üçün büt küç kuwatı menen hareket kılıp balasın kurbandık çalıp atat dep. İbrahim peygamberden ibadat köylülüğünden Allah Teala periştelerge sıymıktanıp maktanıptır. Eğer biz Allah Teala'ga berilip ibadata tak bolsak Allah Teala asman periştelerinin perdelerini açıp periştelerge körgözüp azırdağı Allah Teala maktanıp atat. Karagılamını otatarlıktardı. Bar meşitke çoğulup damılanı uğup menin dinimdi kurbandık jönde mesele uğup ayt namazına keldi dep siz menen sıymıktanıp atat. Biro aytak Allah Teala daim ele siz menen sıymıktanabı sıymıktanbayбы. Ayt namazdan çıkkandan keyin az kimimiz kayaka ketebиz. Cumadan çıkkandan keyin kimimiz kayaka ketebиz. Meçitke kirgeningizde, ibadatка kelgeningizde Allah Teala razı bolat eken, sıymıktanat eken. Birok kээ bireulер aytbek, ayt namazga kelet, ustazlar aytkanday. Kээ bireulер cumabek, jalang cumaga kelet. Cumadan başka uçurda Allah Teala sıymıktan albasa anda demek namız kılat, ardanat kээ bir pendeleri men. Hurmatlı cemaat, İsmail aleyhisselam Allah Teala'ga uşunçalık razı moyun sunganına özü de razı olup Ruya anna İsmail aleyhissalatu vesselam kâle li abih atasına mınday dedi İbrahim'ge ente asga em ana o ata sen bereşensin mi men bereşenmin mi deydi. İbrahim peygamberga balası İsmail sen Kudayga jakınsın mı men jakınmın mı? Fakara İbrahim aleyhissalatu vesselam İbrahim aleyhisselam men jakınmın deydi. Fakara İsmail bel ana men jakınmın Kudayga li'anne leka ibnen ahar ve leysa li illa ruh vahida. Sana karaganda men Kudayga jakınmın, men bereşenmin, antkeni senin başkadagı perzentlerin var. Menin bir ele canım var, uşul canımdı bergenge razı oldum, dayar oldum deydi. Degende jaratkan Allah Teala kayrılıp ana asha minkuma ekөөңөрgө karaganda dagı men bereşenmin. Haysu ataytu al-fida'a lakuma ve anjaytukuma min azabiz zibh. Ekөөңөрдү kurbandık problemasından, kaygısından kutultkan İsmail'din orduna koçkor bergen men bereşenmin deydi Allah Teala. Sen ekөөң bereşen emes. Ekөөңөрdü uşul kaygı kapata problemadan kutultkan men bereşenmin deydi. Bütündey asmandagı perişteler İsmail aleyhisselamga taң kalıştı. Antkeni Allah Teala İsmail'din orduna beyişten tüz koçkor jönöttü. Periştelerдің bardығы taң kalıp bul İsmail'din Kudayın aslında kadır barkı kançalık. Uşunçalık Kudayın aslında bu Kudayga jakın bu avtoritet mi? Allah Teala özü beyişten bunun orduna koçkor jönötsü. İsmail'din Kudayın aslında uşunçalık ordu büyük bir dep taң kalganda jaratkan Allah Teala periştelerge kayrılıp fa izzati ve celali ululuğu menen ançem law anna jami'al malaike hamalu ala a'naqihim fida'an lamma kana mukafa'atan liqawlihi ya abad if'al ma tu'mar satajiduni inşallah minas sabirin. Ululuğu menen antiçemin eğer kança milyon milyar perişteler bolup her biri moynuna birden koçkor kötörüp arsa dağı İsmail'din ağzından çıkan o atake kurbandık çalaver Kuday üçün. Kuday üçün bağrına dayarmın degen sözüne teң kelmek emes deydi.
Seler bir ele Cebreil'in kötörüp barganda taң kalып atasыңар. Her birin birden kötörüp barsaң dagı, atake, Kuday üçün kurbandık çala veriңiz, men barına dayarmın degen sözünü teң kelbeyt ele deydi. Allah Taala kıska İbrahim jana İsmail aleyhissalamın okuyasında bizge mingdegen sabaktar aytat. Kıskaça toktolup öttüm. Antkeni kebiröөлөрдү juma namazda körbeyt elem, kalgandarga juma namazda bunun bарын aytkanбыз дегенбиз. Урматтуу жамаат, жараткан Аллах Таала канча өмүр берген, канча вакыт берген, бул эч кимибизге белгилүү эмес. Былтыркы айт намаздарда алдыңғы қатарды толтырып отырған біздің кейбір аталарыбыз, кейбір жамаатташтарыбыз бүгін жоқ. Кейде айт келгенде, ороза келгенде бұлар бір жылда бір келе тұрған ибадаттар. Мына ушул бір жылда бір жылдық отчет өзүбүздөн ала турган учур. Өзүбүздөн өзүбүз бір жылдық бір анализ чыгара турган учур. Былтыр Курбан айтта келген элеңиз. Бирок Курбан айттан бери сиз канча өзгөрдүңүз? Былтыр Курбан айтта келип ушул эле сөздөрдү ушул жерде уккансыз. Бирок Курбан айттан чыгып кийин кайра пешинге келгенсизби? Курбан айттан чыгып кайра кийин жумага келгенсизби? Же болбосом канча курбандыктын башканын соогун айтып атабыз? Мына ошол Аллах Таалага курбандык чалып башка кылып жакындагансызбы? Ömür kıska eken, bul ömür aldap koybosun. Urmattуу жамаат, Allah Taala keremetүү Kur'anda eskertkin eskertүү ыймандууларга пайда берет. Ыймандууларга eskertүүдө örnöktөр бар, сабактар бар дейт. Адам баласы унутуп калат, кайра-кайра айта берсең, бирине болбосо биринин кулагына кирип калат дейт. Hazreti Yunus пайгамбар 33 жыл дават кылыптыр. 33 жыл даватта екел адам мусулман болуптур. Биздин пайгамбар Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 13 жыл Меккеде дават кылды. 13 жыл түн күн өмүрүн ибадатка, даватка, мечитке арнады. Бирок саналуу эле адамдар мусулман болду. Ислам дини башталганына эгер Muhammed пайгамбардан бери ала турган болсок 14,5 кылым. 14 кылымдан ашты, 1400 жылдан ашты, 1450 жылга жакындап калды. 14 кылымдан бери адамдардын мээнети, дини аркылуу сиз экөөбүз бүгүн мечитке толуп, жума окуп, мечитке толуп, айт окуп олтурабыз. Бул дин аманат. Аманат динди бизге жеткирди ата бабалар, жашынып окуп, башка кылып окуп. Бирок сиз экөөбүз дагы кээде өзүбүздөн кийинки балдарга, неберелерге бир жакшы осуятыбыз менен өткөрүп бере алабызбы, жокпу? Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Fussilat surəsinin 33-cü ayətində Əuzu billahi minəşşeytanirracim və men ahsanu qawlan mimmen da'a ilallah və amilə salihə və qala innəni minəl muslimin. Allah yoluna çakırıp en жақшы сөздü айтқан адамнан дағы жақшы. Мен мұсылмандарданмын, мен имандуулардың қатарындамын дегеннен дағы жақшы сөз бар бу дейді. Мечитке жүр, намазға жүр деп, мен мұсылмандарданмын деп сыймықтанып, адамдарды дават қылсаңыз, ушунан дағы өткен жақшы сөз бар бу дейді. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُدِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah Taala men kança peygamber jönötpeyin, anı özünün kavminin tilinde jönöttüm deydi. El-ulema varasatul enbiya, alimler peygamberlerden muraskoru deydi. Allah Taala keremetü Kur'an'da İbrahim suresinin 4. ayetinde men kança peygamber jönötken bolsam, Tacik'e peygamberdi Tacik dilinde, Kırgızga peygamberdi Kırgız dilinde, Arapka peygamberdi Arap dilinde özü düşüne turgan tilde jönöttüm deydi. Demek bizden ustazlar, alimler dağı Allah'ın dinin jetkiriş için sizdin dilinizde ilim alıp, sizdin tilinizde sizge jetkirip atadı. Bul Allah Taala'nın sizge jönötken eskertүүsü eken, öz tilinizde
Кудайдын астында милдеттериңизди, фарздарыңызды, аткарышты сизге эне тилиңизде түшүндүрүп бергени бул Кудайдын берген сизге неаматы экен. Аллах каалаган адамына хидаят берет. Каалаган адамын адаштырат. Ал Аллах Таала ыззаттуу, данышман зат дейт. Нахл сүрөсүнүн 44-аятында Bil bayyinati vaz zubur ve anzalna ileyke zikra litubayyina linnas ma nuzzila ileyhim ve leallahum yetefekkerun. Biz bardık peygamberlerdi kitaplar dalilleri menen jönöttük. Ve anzalna ileyke zikra, sana dagı Kur'an'da düşürdük, adamlarga açıktap, çeçmelep, bayandap, namaz, zekat, ibadatlarını düşündürüşün üçün leallahum yetefekkerun. Belki oşo sen öz tillerinde düşündürsen, oşonda bular oygonor deydi. Allah Taala kerem ettiği Kur'an'da Tavba surasının 71. ayatında Yakulullahu azza ve cel vel mu'minun vel mu'minat, imanlı erkekler jana imanlı ayaldar ba'duhum awliya'u ba'd, biri-birine dost, biri-birine bir tuğan, biri-birine küyümdü, biri-birine jakın. Ne üçün? Ya'muruna bil ma'ruf, alardın bir tuğandığı, alardın jakındığı, ya'muruna bil ma'ruf, alar jakşılıkka çakırat, ve yenhavna anil munkar, jamandıktan tiyat, ve yuqimuna salah, namaz okuşat, ve yu'tuna zeka, zekat berişet, ve yuti'una Allah ve Rasulah, Allah jana peygamberga moyun sunuşat. Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha azizun hakim. Mına oşolordu Allah Taala öz ırayımına, merimine böleyt. Allah Taala danışman, ökümdar deydi. İmandılar biri-birimizge dost ekenbiz, jakın ekenbiz. Dostluğumuzun, jakındığımızın sebebini Allah Taala antkeni alar, jakın bolgondugu üçün jana dost küydürüp aytat, düşman süydürüp aytat dep, jakın bolgondugu üçün jakşılıkka çakırat, jamandıktan tiyat. Allah Taala mına oşolordu öz ırayımına alat. Allah Taala zattуу, danışman zat deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün kuttuğu hadisinde men da'a ila hadiye kana lehu minel acri mislu ucuri men tabi'ahu la yanqusu zalika min ucurihim şey'a. Kimde-kim bir adamdı hidayetke çakırsa, jüremi namaz okuyubuz, imanга kel dep jetelep kelseniz, al imanга kirip namaz okup tüz jolga düşüp aragın taştap başkasını taştap kança soğup alsa, oşonu jür meşitke degen adam oşonço soğuk olat deydi. Oşonço soğupka şerikteş bolat. La yanqus minhu şey'a min ucurihim şey'a, anın soğuğundan hiç kemi östen. Siz eriştip kelgen adamga 10 soğup berse, anın 10 soğuğuna tibey turup sizge adden 10 soğup bere öğretken oşunun kelişine sebep boldu dep. Wa men da'a ila dalala, kim jamandıkka çakırsa, tuğra emes jolga çakırsa, araka çakırsa, kana aleyhi minel ism, aga oşol çakırgan adam günah kılgandan keyin oşonun günahısından sağa dagı tiyet. Misle asami men tabi'ah, erçigen adamın günahısı sağa dagı jetip turat. La yanqusu zalika min asamihim şey'a, anın kılgan günahısından hiç kemi östen. Al günah kılgandığı üçün 10 günah örgen bolsa, onun 10 günahısına tibey turup, anıkın kemitbey turup, sağa den 10 günah öğretken Allah Taala. Demek, jakşılıkka sebepçi olsanız soğup tabat kes, jamandıkka sebep olsanız oşonun günahısına şerikteş bolat kes. Hurmattуу jamaat, kede köçeden birödü çakırış kıyın. Hazır her kim özünü özü şef bolup, özünü özü kıyın bolgon zaman, başımda ort başı deşi mümkün, özüңdü bilçi deşi mümkün, özüň ele keçe bar ol, bugün adam bolup kaldың bu deşi mümkün. Birok üydögü ayalыңыз menen balаңыз uşul sözdü ayta albayt, oşolorgo jok degende aytыңыз. Kede köçede koşunan başımda örtpa deşi mümkün, birok ayalыңыз, ballarыңыз ayta albayt. Özüңüzge kerek bolgon nersede, balаңызga dagı, ayalыңızga dagı sözüңüzdü ötkөрüp atasız. İbadatka kelgende, namazga kelgende ele minsap berbese kıyın ekende taksir aytıp atabız, dep atabız dep kutulup ketesizler. Esinizlerde olsa cuma namazdan burada da bir jol ayttım elem. Hiç kimnin üyünde, abette
bakkan жылкыңар менен уюңар суусуз калбайт. Анткени сиз ошол шаарга барат, башка катуу айтып кетесиз, 12де суун бер, 1де чөбүн сал, пресин бер деп. Эми Кудай инсап берсин, бу ач каса калат да деп бирөөдүн да үйүндө бир ач калыптан жылкысы өлүп калган уга элекпиз татарда. Койдун суусу, малдын суусу убагында берилет. Эмне үчүн ошону сиз катуу айтасыз? Мойнуңду жулам, койго сууду бер, жылкыга сууду бер деп. Намазга келгенде эле инсап бербесе кыйын экен да, таксыр айтып атабыз дейсиз. Ошол жылкыны тайындагандай намазды тайындасаңыз, намазы да калбайт эле. Kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyyah. Ар бириңер жетекчисиңер. Ошол жетекчи болгон нерсеңерге жооп бересиңер дейт. Эркек киши үй бүлөдө жетекчи. Ошол кол астында моюн сунгандарга эртең Кудайдын астында жооп берет. Балдардын тарбиясына башкасына аялдар дагы жооп берет. Жакшылыкка чакырсаңыз, жакшылыкка сиз чакырган адам канча соо болса, ошого сиз шериктеш болот экенсиз. Yaqulu sallallahu aleyhi ve sellem "Vallazi nefsi biyadihi" Menin peygamber aytат, menin canım kolumda bolgon zatqa qasam. La ta'murunna bil ma'ruf. Seler jakşılıkka buyurasыңар. Wa la tanhauna anil munkar. Жамандыктан кайтарасыңар. Menin canım kolumda bolgon zatqa qasam içip aytamın. La ta'muruna bil ma'ruf. Seler jakşılıkka çakırasыңар. Wa la tanhauna anil munkar. Жамандыктан кайтарасыңар. Eger mınday kılbasыңар, أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعون فلا يستجاب لكم. Жамандыкка чакырып, жакшылыктан тыйганды токтотуп койсоңор, ушул нерсенин кесепети менен силерге азап берем, кайгы берем, проблема берем. Проблема башыңа келгенде сумма тадуна, андан кийин Кудайга кайтасыңар. О Раббим, ушул нерседен мени кутулт деп, фала юстажаб, андан кийинки кылган дуаңар кабыл болбойт дейт. Аллах Таала жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыйган токтотуп коясыңар. Токтотуп койгондуңардын себебинен бүгүнкү башыбызга келген коронавирус сыяктуу дүйнө алапайын таппай калган сыноуду беремин. Андан кийин о Раббим шифа бер деп кайрыласыңар, фала юстажаба лакум, андан кийин дуаңарды кабыл кылбаймын дейт. Кээде бир проблема, кайгы келгенде күнөөнү өзүбүздөн издеп, алсыздыгыбызды мойнубузга алганды үйрөнөлү. Аллах Таала жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарганды токтотуп койсоңор, азап берем, кайгы берем. Ал кайгыны кутулуш үчүн Аллага дуа кыласыңар, бул учурда кеч болот дейт. Дуаңар кабыл болбой калат дейт. Кээде интернетке сабактарыбыз чыгып атат. Кээ бирөөлөр комментарий жазып атат. Устаз, сабактарыңыз жакшы чыгып атат, Алла разы болсун, өмүрүңүзгө береке берсин. Бирок өтө көп кыйкырат экенсиз. Өтө бир ашырып берет экенсиз. Бир күлдүрүп айтсаңыз болбойбу дейт. Элдин баары мечитке келип, ыймандуу болуп, арак ичпей, сөгүнбөй, мен могул жерге келсем, ушу баардыгы эле ушу таксы жүрүң намазга деп калганда менин кошуналарым. Ошондо прикол айтышты баштайт элек. Жеңелерибиз жалаңач маршруткада, кыздарыбыз мини юбкада, өзүбүз айт намаздан чыгып азырланган келсе ичебиз. Пешинге көпчүлүгүбүз келбейбиз. Анан кантип биетте прикол айтасың, күлдүрүп маселе айтасың. Элдин баары тозокко кетип атса, машалла, машалла кетип атасыңар дейсиңби? Ыймандуумун дегениң бирин-бири алдап атат. Мародердун баары, мошенниктин баары ушу мечиттен чыккандар. Мечит салдым дейт, башка кылдым дейт, бүт коррупционерлер. Анан кантип биетте күлдүрүп маселе айтасың? Sen aytқан сөзден бирөө бир таасирленбей атса, оңолбой атса. Кудайыма шүгүр, эгемендүүлүк алгандан бери 30 жылдан бери биз кошуна өлкөлөргө караганда алдыга чыктык. Мактансак болот. Устаздарыбыз көп, молдолорубуз көп, намазкандарыбыз көп. А бирок уурулук боюнча, коррупционерлик боюнча, мошенничество боюнча, мародерлук боюнча да калдабыз биз. Жана эсиңиздерде болсо бир айттым элем. Орустар бизде бирөөдүн буюмун урдаганды мародер дейт, көргөзбөй алганды вор дейт, алдап кеткенди мошенник дейт.
Bu mamleketkin jegенди korrupsioner deyt. Bu selerde hem şuntip her biri öz-özünce aytılağı dese, biz de bunun bärini biriktirip koyup hacaka deyt. Bu degen söz bütün namazdan çıkkanlar ile kılat degen söz de. Anan kantip küldürüp mesele aytasın. Hurmatlı cemaat, men kıykırsam, kıykırbasam dağı, hidayet Allah'ın kolunda. Jaratkan Allah Taala bardığımızdı, kadamdarımızdı. Mına bugün elhamdülillah Kudayma şükür Allah'ın razıçılığını niyet kılıp, ertemenen turup, darat al başka kılıp, ayet namazga kelip oturaslar. Allah Taala uşul jolda bekem kısın. Bugün meşit jolun tapkanlar var. Kayta uşul joldan adaşpasın. Meçitke keliş kede oğur kelse üyde dele okup alıveriniz. Namazınız kalbasın hurmatlı bir tuğanım. Men sizi tanıgan adam katarı savurdamla barыңızдар tanıyt. Erteң kıyamata Kudayın aslında göөлükө ötöbüz. Moğol meçitke kelet bolçu, moğol imandı bolçu, moğol Allah'ım seni ulula başın secdege koygan. Biz türü göz, bunu kutkar tozaktan da erteң ayta turgan bolalı. Ana bilbeyim bu kişi tatarlık mı gene dep turgan bolsok kişine ыңгайсыз bolup kalat al jerde. Allah Taala'nın biz türü göөлөрүбүz. Erteң kıyamatqa barganda, o Rabbim bul namazkan ele, imandı öyle, bunu kutkar emi kebir günölerini keçirip degen bolsok, Allah Taala pendenin pendege ortamçılığını kabul kılat. İmandıydın imandıga ortamçılığın şafaatın kabul kılat. Keliңizdер bugün meşit jolunu tağa başka otursan, inşallah jaratkan Allah Taala'dan jalbarıp suranarız, uşul jolda bekem bolуңуздар. Hazreti Ayşe enemiz aytat, dakhala Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme fa'ariftu fi vajhihi fa'araftu anna qad hafizahu şey. Peygamber uyga keldiler deyt, men yüzünen ele baykadım, peygamberga birdeme bolgon manayı suz deyt. Peygamber daratının aldığındağı hiç kimge süylebestен meçitke kirip ketdi. Fadanautu minal hujurat, anam men meçitin dualına jakındap ne der eken peygamber dep kulak saldım deyt. Peygamber meçitke kirip ketdi deyt. Adamlarga ne dep kayradı, bu nasreniyası jok eken dep meçit tarapka kulak salsam peygamber mınday dedi. Fasami'tuhu yaqul, peygamber mınday dep atıp kulak salsam. Ya eyyuhan nas, ey adamlar, inna Allah azza ve cel yaqul, Allah Taala mınday dedi. Murru bil ma'ruf, jakşılıka buyurgula. Ve nehav anil munkar, jamandıktan kaytargıla. Min qabli an tad'uni fala ujibukum. Men jakşılıkka çakırıp jamandıktan kaytargıla. Maga dua kılıp men duaňarga жооп bererden aldың deydi. Birinci jakşı işlerdi kılıp, andan keyin menden suragıla, men sizlerin duaňarga жооп berem. Ve tas'aluni fala u'tikum. Eger anday kılbasaňar, jakşılıkka çakırbaýla, jamandan kaytarbaýla dua kıla berseňer, surasaňar suragaňardy berbeýim, duaňarga жооп berbeýim. Ve in tastansiruni fala ansurukum. Eger menden jardam surasaňar, men silerge jardamym jönötbeýimin deydi. Allah Taala dualarybızyň kabul boluşyny kalasak, başka kısak, demek jakşılıkka çakırıp jamanlıktan kaytarıp. Aslih nafsak ve o gayrak. Özüňdi oňdop, anan başkalardy çakıruu. Eger uşul nerseni jandandırbasak, Allah kılgan dualarımız kabul bolboýt eken. Ne üçün sura öyle atabız, dualar kabul bolboy atat? Problema bul jakta eken. Peygamber aytat, ey adamlar, Allah Taala aytdı deyt. Eger pendeler jakşı jolga biri-birini ündöp, jaman joldan tyybasa, kança surabaсын men bari bir berbeýmin dedi deyt. Kuntum hayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf ve tanhauna anil munkar ve tu'minuna billah. Ali İmran suresi 110. ayet. Siler jakşı ümmet bolduňar. Murdaki peygamberlerden kowmuna karaganda siler jakşysıňar Muhammed derçigender, Muhammed'in kowmu, Muhammed'in ümmeti. Ankeni siler jakşylykka çakırıp jamanlıktan kaytarasıňar, jana Kudayga iman keltirgen densiňer. Hurmatly jamaat, fakam mina sinin marrat alayna. Kançalagan jıldarыбыз öttü. Fakam minal ilmi narif. Oşonça jılda kança ilim öýrendük. Fahal addayna zakata ma na'rifu minal ilm. Bilgen nersebizin zekatyn berdikpi? Öýrengen nersebis kayra ele namazga bekem boldu otabız, zekatyn berip namazga keldikpi? Kayra ele jaman iş kılbady otabız, oşonun zekatyn berip jaman işten tyýyldykpy? Hal addayna zakatal umr. Ömrübüzün zekatyn berdikpi? 24 saatin içinde 20 minut, 25 minut namaz için böldük mü? Hal addayna zakatal İslam,
İslam'ın zekatını verdik mi? Hal addayna zakatal hidaya ila dinillahi azza ve cel. Allah İslam dinine kirgizip, musulmanlardın katarını toldurup, imandı okulup, meçitke oturguzup koydu. Uşul nersenin zekatını verdiniz mi? Hal addayna zakatal imani billahi azza ve cel. Allah bergen imanın zekatın kançalık biz bağlılığını bildik. Kem minen nasi arrafna lehum al islam. Kançalık adamlarga biz İslam'da düşündürüp dindi jetkirdik. Kem minen nasi awsalna lehum hazad din. Bul dinin mildet ekendigin, amanat ekendigin kança adamga biz düşündürebildik, jetkirebildik. Kem minen nasi ja'alnahum yuhibbunal islam. Kançalık adamlardın İslam'da süyüşüne, İslam'a gelişine sebepçi olduk. Kede biröge sebep bol olbasak dağı özübüzde oňdogunga hareket kılaylı. Biröge tilibüz ötpese jok degende özübüzde oňdoýlu. Merimdi Peygamber özünün kutlu hadisinde Favallah süyünçü mana adamdardı jakşılıkka çakırgandar üçün özgöçe kuşka var. Allah'ın atı menen kasam içem la en yehdillahu bika raculan wahiden hayrun laka min en yekuna laka humrun naim. Allah Taala sen arkılı bir adamdı hidayet kap gelişine sebepçi kılgan bolsa deydi. Sen aytkandan keyin bir adam namaz okup kaldı, tüz жүрüp kaldı. Uşul nersege Kuday seni paydalangan bolsa, bul nerse sen üçün Kudayın aslında kızıl töödөн dagı artık deydi. Peygamber kızıl töö degeni bul oşol doğurduğu en bağlı teknika olgan. En bağlı teknika bugün günde 570 deysizbi, başka 900 deysizbi oşol en kurutoy unanın rolunu atkargan kızıl töö oşol Peygamber'din doğrunda. Oşoluğa karaganda ne bir adamdık hidayet kap kelgenin jakşıraak deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kullu ummeti yedhulunal cennet illa men aba. Menin ümmetimden bardığı beyişke kiret deydi. Maşallah. Bardığınızlar kiret kestir. İlla men aba. Bir gana özleri kirbeymin degenler gana kirbey kılat deydi. Qalu ya Resulallah ve men ya'ba. Ya Allah'ın elçisi bu kızığı kes koy. Beyişke kirbeymin degenler de var mı sizin ümmetinizin arasında dedi. Arağızda da çok mu kirbeymin degenler? Bardığınızda kiresler. Peygamber aytti men ümmetim aşmaya şekenler bardığı kiret dedi. Sahaba sözün ulap bürok kebirleri kirbey kılat özleri atkas kılgandığı üçün dedi. Ya Resulallah beyişten başlatkanlar dağı var mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men ata'ani dakhalal cennet. Kim men aytkan osiyatqa baş ise imanda beken bolsa dakhalal cennet ve men asani faqad aba. Alemi kimde kim meni hadislerimde ayatlarda okup durup moyun sunbasa yerçibese ayt namazdan çıkkandan keyin öz bilgenin kıla berse çındığında maňa beyiş kerek emes dep atkas kılganlar oşolor dedi deydi. Jaratan Allah Taala'dan jalbaryp suranarız. Iyik günde dualar kabul bolup turgan uçurlarda turabız. Allah Taala jalpыбызdan bugünkü ibadatlardı kabul kılsın. Bugün mına oşol dualar kabul bola turgan bir-birimizi bir ziyarat kılıp ayt menen kuttuktay turgan gün mına uşul günde köngüldördü oorutpaylı. Bul jana men sizlerge başında aytkanday bir jıldyk özübüzden esep ala turgan gündür. Özübüzden özübüz bir jıldyk birine analiz çıgara turgan gün. Bultır kurban ayttan beri kebiröler men uruşkan bolsaňyz azır çıkıp çalın. SMS жазың. Dostum keçirip koy. Kuday üçün men keçirim suradım seni jakşı körem dep koyuңuz bütün problema çeçilet. Keçirişe turgan, jaraşa turgan, ıntımaka kele turgan gün. Bugün tekeverden boy kötörüp özü çalsın, özü keçirim surasın emes. Kuday üçün kiçipeyli olup keçirimdүү bolsaňyz, Allah Taala keçirimdүү, Allah'ın keçirimdүү degen sıfatına ılaýyktуу bolsaňyz, Allah Taala sizge beyiş beret. Allah'ın sıfatı menen sıfatla alıp keçirebilseniz, ha? Ve men afa, kim keçirse, keçiriyle koybasan ve aslaha, mamileni bekem dese, fa ajruhu alallah, anın soğuğu Kudayga deydi. Onça soğuk olat, munça soğuk olat degen yok. Men berim deydi Kuday Taala. Kuday gana biletken keçirip, keçiriyle koybasan, dostum boldu, bugünden başlap jakşı katlaşalı. Koşuna kapı olmaňa ötkönde biraz açulanıp koydun dep, azır keçirim surap koysaňyz, fa ajruhu alallah, soğuğu Kudayga deydi. Allah Taala men özüm berem deydi. Uşunday bir ulu soğuptordun aslında turabız, eň ele jönökey iş. Men sizleri az 1000 so'mda meşitke taşap ket degem jok, çıkıp biteden koy soyup kurbandyk kıl degem jok.
Әжіге барып кетегем жоқ. Жөн эле ошол эмне мени ким капакан болсо кечирдим деп туруп жолугуп калса жылмайып көрүшүп коюң. Фа ажруху алаллах. Ошол нерсенин соогун Кудай мен берем дейт. Ушундай соокко жетишип калайбызбы? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulillah. Allah'ım özüңдөн жалбарып суранарыбыз, бул биздин аталарыбыз, агаларыбыз, бир туугандарыбыз өзүңдүн рахматыңды, бейишиңди үмүт кылып келди. Allah'ım биз тирүү күбөбүз, бул инсандардын баарын бейиш менен сыйлагын я Rabbana Rabbul Alamin. Allah'ım жалпысынын жүрөктөрүндө ниеттери, уулдарым ыймандуу болсо, кыздарым ыймандуу болсо деп өзүңдөн жалбарып, муктаждыгын сураганы келди. Allah'ım ар биринин муктаждыгын бергин я Rabbana Rabbul Alamin. Allah'ım биз алсыз пенделерин эмне сурасак сен берешендүүлүгүң менен, кудуретиң менен, мээримиң менен жалпысын кемтиксиз бергин я Rabbana Rabbul Alamin. Allah'ım өзүңдөн башкага муктаж кылбагын, эки дүйнө шерменде кылбагын, эки дүйнө Allah'ım өзүң бактылуу инсандардын катарына кошкун я Rabbana Rabbul Alamin. Жараткан Аллах Таала ыйманда, исламда кадамдарыбызды бекем кылгын. Кээ бирлерибиз бүгүн мечит жолун таптык. Allah'ım бул дүйнөдөн өткөнгө чейин ушул жолдон ажыратпагын бизди я Rabbana Rabbul Alamin. Allah'ım буга чейин таарынышып жүргөндөр бар, урушуп жүргөндөр бар. Мечиттен чыккандан кийин өзүң айткандай Allah'ım кечиришип, мамилени оңдоп, кыяматта барып соогун өзүңдөн ала тургандардын катарына кошкун бизди я Rabbana Rabbul Alamin. Жараткан Аллах Таала ыйман, ислам, хидаят жолунда бардыгыбызды бекем кыл. Уул кыздарыбызды, жеңелерибизди жалпысын Allah'ım өзүң аманчылыкта кыл. Allah'ım бүгүндөй оору күчөп, элибиз кыйналып турган учурда жалпы ооругандарга өзүң шифа бергин я Rabbana Rabbul Alamin. Allah'ım оорунун айынан өтүп кеткендерди жалпысын өзүң рахматыңа алгын я Rabbana Rabbul Alamin. Жараткан Аллах Таала бизди бул татар мечитинде кандай чогултсаң, бул бир туугандар менен кыяматта бейиш бакчаларында да бирге болгонду жалпыбызга насип кылгын. Ва саллаллаху таала аля хайрил Мухаммад ва аля алиhi ve sahbihi ecmaîn. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber.